Berarti urmati jadi jam. La ilaha illallah kakun, la ilaha illallah kakun. Kakun yu hai paleh ke kakun la ilaha illallah jauh baka. Nya hang gerempak kun. Menyebar lagu tak isi getutuha dan muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Pan biat hai dunia. Nah saboh cerita kisah nu cerita li almarhum Allah yarhamhu yang mulia Abu di Alubili. Nyokamokeun Abi di Alubili, beliau wate nebut di Labuhan Haji. Nah pernah niat peratip urung tengah sakratul maut. Gejah Abi beserta kawan namu padumro. Abi duk baule. Ngon yang lain duk di samping baca Yasin. Leurung yang katiihnya dalam sakratul maut. Ni peratip le Abi. La ilaha illallah. Peratip urmati jadi jam. La ilaha illallah kakun, la ilaha illallah kakun. Kakun yu hai paleh ke kakun la ilaha illallah jauh baka. Nya hang gerempak kun. Bek takarat. Alinya Rabbina hurmati, Rabbina hurung sakratul maut golam mati. Rabbina hurung sakratul maut hanya garu. Bek dia on dekat yang haita. Nak kajak ulang ka mandang. Nya le hurung sakratul maut ngeh gepintat, roh gekeun jauh blang. La ilaha illallah blang. Tapakan tabai kita nya udah pegah habai samping gonyan masalah blang. Samping urang sakratul maut beusengap bulun. Alenyan peratip hanjit tajam-tajam. Alenyan peratip hanjit sering-sering. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyan kan da peratip, danyo meratip. Munyo lele ta keun la ilaha illallah han gerempak keun urang sakratul maut nyan. Kibantit bumulhung. La ilaha illallah. Preh ti ai le preh. Munyo nai habi ba bibi biu. Bek ta pejep. Munyo ta pejep yang hun roi mate thì jem tu langsung mati. Hai urang ngah sakratul maut, kupu da pejep memang gerah gedap. Thang ilaot ikrum imon ikulah aweh gejep. Wate da pejep hanabe. Awai mati. Kiban thit ta cilet le ngan jaro da plu ba baby. Da plu. Nasihat ta keun la ilaha illallah. Wate lillah. Nyanya mantang nasu, nyanya nasu le, nak lidah sangat. Ladom mulidahan megrak le, kakerate. Nyamonyon nate, hana ada debu le katanya. Ang kaji hanya dah gengkeun yang baru mati nak kam ninggai ke, tha, judati. Nak nampak ngucap, ni nah, tidak praktik ke im gerau. Yang kang ke im, munyohana gerempak ngucap, na bali, dah. Munyohana bali dah, na ba'a, te. Yang kejut getanya, gebiasakan ngon kalimah mulia dalam dunia. Munyo dalam dunia, sering tatu menak, wate mate kagak dia menak. Itanya ini terkejut di BO kan, agak pamak. Anak tiwang kah? Aku pumenan. Aji buka dia terkejut. Subhanallah. Kerja gagap bika. Subhanallah. Ataupun kalimah lain. La ilaha illallah. Butro. La ilah. Kabeh tu. Kepula ilah.
Hana Tuhan berarti. La ilaha hana Tuhan. Kamu murtad tu. Budrok tro. Mesti sadar setengah tambung you. Hana sadar setengah terkejut. Bam terkejut lah. Yang tak sadar tu tambung you. La ilaha illallah. Kupu terkejut dong ya mana. Ino ipu terkejut, ipu kedepak ke. Bahasa ino. Ibu terkejut. Taban ngai birun maklum. Taban na daerah ibu kedepak wah. Ibu kedepak wah. Hantam dah dengar pe hai lon tuan hantam. Yang mutu je terkejut. Mutu terkejut dengan sering datang menak kakak. Watai mate de menak. La ilaha illallah lit maka. Nya urung berade biik darah. God ke katina ma aku. Tem berade katina aku lam. Bit urung mati. Kena mati ke sebab. Nyan ke mana? Wadah kena mati katanya. Nyan sakratul maut yang sangat dahsyat. Kiban dahsyat sakratul maut. Lagi kisah Syekh Zakaria. Ni cerita beliau pernah dicoba Nabi sebagai pelajaran untuk gegetannya. Pernah merasakan sakratul maut. Didaya oleh iblis. Didaya oleh syaitan. Idong bak uleng. Ipu serupa dengan urang yang tak sayang le getanyo. Getanyo sayang tetat kema tu. Le iblisnya lam sakratul maut ipu rupa kema getanyo. Tak pakai mak getanyo dang bak uleng. Ne. Ya yon i. Ne. Nah gerah ke? Gerah ku tat mak. Tapi kan dak klik bibit. Ngan ke alam gaib tanyo setengah. Di tengah alam gaib, di tengah alam sadar. Mak gerah ku tat. Nabi inyan. Ne. Munya perle inyo mak abi tapi kakeun Allah dua. Cobaan yang sangat besar dalam sakratul maut. Tapi getanyo yang malamnya tak hadar bak maulid Nabi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala faqad faza bil iman. Sungguh berkemenangan dengan iman. Manta debat lagi dengan kawan. Hai tungku malam barosa na dakwah do thonje. Na urung mati hana ga selamat iman ge barosa na ga jawab dakwah hana selamat iman ge pakah hana selamat iman ge gemucap dan mati ge hana satu pu pat mati lawe serbah ge jawab dakwah na payah tatanya ge jawab dakwah pu tujuan menyojak bak dakwah ya kalen tunggu gebihan tu li Allah. Munya getanyo jak bak dakwah ya dengar lagu. Kupu malamnya tamu lagu malam lain lon keun saboh album minallah. Saboh album je tak keun. Hai malamnya tapi malamnya kan perletek melagu. Obila nanti mesangkut tak keun biok ke halua punyung. Kanjek menan mah. Tapi malamnya kupu puta yang tak perlele getanyo. Getanyo yang kata jak kena malamnya. Hana rugo nubri le Allah. Pakan hana rugo selamat iman. Tarumpok le getanyo malamnya yang hadir bak maulid Nabi. Teruk terkena bak maulid Nabi na tamu selawut kepada Nabi kitanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi bunuh tamu selawut. Dikeun le sira ulama yang nan gopnyan Al Hasanul Basri, Hasan Basri, beliau mengatakan lau kana li jabalu uhudin dhahban
la anfaqtuhu li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun pegah le beliau seandainya bagi lon nama ube gunung Uhud sungguh akan lonjok kepada tempat atau kepada urang karena dibaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pu makna gedanyo yang tamu selawat mudah rezeki Nabi Ya Allah. Maka mak rumah busering-busering delawat.